Dobrý den, zdravím do Běloruska. Dobrý den, vítаю Bělaruсь. Doufám, že se tam zase brzy podívám. Už jsem byl v Bělorusku asi 6krát a těším se, že se tam zase dostanu. No. Я вельмі рада, што магу зараз размаўляць з Беларусю. Я тут быў ужо 6 разоў і спадзяюся, што ў хуткім часе зноў змагу наведаць вашу краіну. Já jsem si připravil takový úvod a doufám, že potom budeme pokračovat na základě vašeho zájmu, takže budete klást nějaké otázky, na které bych odpovídal. Nevím, jestli vás bude zajímat více inkluze nebo to, jak zvládáme distanční výuku, prostě je to téma, potom to zpřesnění je zcela na vás. Я падрыхтаваў для вас такія агульныя уводзіны у тэму, а пасля хацеў бы, каб наша камунікацыя была кіраваная паводле вашага зацікаўленасцяў, вашых пытань. Вы будете пытацца, я буду адказваць. Не ведаю, што вас будзе больш цікавіць, ці інклюзіўнае навучанне, ці дыстанцыйнае навучанне, убачым. Takže v České republice máme trošičku jinak organizováno ten vzdělávací systém, takže u nás základní škola, na co se budu hlavně soustředovat, je 9letá základní škola, takže je určena pro žáky od 6 do 15 let a teprve potom žáci odcházejí na 3 nebo na 4leté střední školy. Сістэма адукацыі у Чэшскай Рэспубліцы будавана крышачку іншым чынам, чым у вас. Тая ступень адукацыі, пра якую буду расказваць, гэта базавая школа, 9классная, у якой вучацца вучні з 16 до 15 год, і пасля гэтай базавай школы яны пераходзяць на навучанне ў сярэднюю школу, у нас яны называюцца гімназіяй, дзе навучаюцца 3 альбо 4 гады. Ten základní problém, který se ukazuje, tenhle ten systém mimochodem je do značné míry teda dědictvím té socialistické etapy nebo budování takzvaného socialismu, takže podobné systémy mají třeba Poláci nebo Slováci. Jinak na západ od nás vlastně už systémy vypadají tak, že většinou to, čemu se říká základní škola, tak končí po 5 letech a potom už žáci přecházejí na nižší střední školy. Тая сістэма адукацыі, пра якую я вам расказваю, як яна арганізаваная ў Чэшскай Рэспубліцы, гэта шмат у чым спадчына сацыялістычнага мінулага, падобным чынам арганізаванае навучанне і ў Польшчы, ў Славакіі. Калі мы будзем рухацца на захад ад нашай краіны, то там вось гэтая базавая школа, пра якую я кажу, яна сканчваецца абмежаваная 5 гадамі, і пасля ўжо пачынаецца этап ніжэйшай сярэдняй школы. Takže první problém, který vzniká u nás, je, že dokonce existuje k tomu publikace, která se jmenuje 2 světy základní školy, protože problematika, která se řeší v těch prvních 5 třídách, je úplně jiná, než ta, která se potom řeší v 6., 7., 8. a v 9. třídě. Асноўная праблема, пра якую можна казаць пры такім падыходзе, і існуюць нават для гэтага такія асобныя публікацыі, которые называюцца 2 сусветы базавай школы, таму што насамрэч пытанні і праблемы, якія вырашаюцца ў першых 5 класах, а пасля ў 5., 6., 7. класах вельмі адрозніваюцца. Z pohledu ředitele školy teda vzniká problém i v oblasti personální, protože učitelé, kteří mají kvalifikaci pro první stupeň základní školy, nemají kvalifikaci pro druhý stupeň školy a naopak. Učitelé, kteří mají kvalifikaci pro ty starší děti, pro druhý stupeň, tak nemají kvalifikaci pro stupeň první. Z пункту гледжання кіраўніка навучальнай установы тут паўстае пытанне падбора кадраў, таму што тыя настаўнікі, якія маюць кваліфікацыю для навучання на першай ступені базавай школы, то бок малодшая школа, яны не могуць працаваць з другой ступенню, са старэйшымі дзецьмі і наадварот. No, abyste měli představu o pracovní náplní učitele, tak v České republice
každý učitel na základní škole má povinnost odučit při plném úvazku 22 hodin týdně. Каб вы уяўлялі сабе, што ўваходзіць у працу настаўніка у чэшскай базавай школе, сюды ўваходзіць нагрузка 22 гадзіны на тыдзень. Ale pracovní doba u nás obecně je 40 hodin. To znamená, že těch 18 zbývajících hodin dostává učitel zaplaceno a předpokládá se, že se teda bude chystat na hodinu, že bude opravovat sešity, písemky, že se bude dále vzdělávat a tak dále. Але пры гэтым рабочы час, працоўны час, які афіцыйна ў нас адводзіцца на тыдзень, гэта 40 гадзін, але вось гэтыя 18 гадзін розніцы яны адводзяцца настаўніку на і мяркуецца, што настаўнік у гэтым часе будзе рыхтавацца да заняткаў, правяраць працы ці атрымліваць, развівацца далей прафесійна. Abyste měli taky představu o nějakých platech, tak nastupující učitel má 30 000 korun a u nás je teda momentálně kurz vůči euru, což si asi budete umět přepočítat, něco přes 25 korun. Takže jestli dobře počítám, tak to je nějaký asi 1300 euro. Каб вы уяўлялі сабе заробак наших настаўнікаў, то пачынаючы настаўнік атрымлівае каля 30 000 крон. Калі гэта пералічыць на еўра, калі я правільна ўсё полечил, то это будет каля 1300 евро. Potom samozřejmě po odpracovaných letech existuje takzvaný věkový automat, takže lidé dostávají zhruba po 3 letech vždycky potom jako přidáno. У нас, конечно, с часом и с досвідом працы ў школе у нас існуе так званы узроставы аўтамат, і часцей за ўсё кожныя 3 гады настаўнік атрымлівае надбаўку до зарплаты. No a kromě téhleté jistoty platu, tak ještě může každý učitel získat osobní hodnocení, které může být teda až 100% platu. Акрамя вось гэтай упэўненасці у базавай зарплаце, таксама кожны настаўнік можа атрымаць так званую персанальныя даплаты, якія могуць складаць нават і 100% jeho основной зарплаты. Ale ve skutečnosti v praxi těch 100%, nebo neznám případ, že by to osobní hodnocení bylo v téhleté výši. No, ale u рэчаіснасці вось гэтай персанальнай даплаты я не ведаю прыкладаў, каб там сапраўды было 100%. A je to výrazně méně. Гэта у рэчаіснасці нашмат менш. Školy v České republice mají právní subjektivitu všechny, takže my hospodaříme s vlastním rozpočtem, získáváme peníze od státu a od zřizovatele a já jsem vlastně ředitel firmy o zhruba 55 zaměstnanců. Кожная школа ў Чэхіі з'яўляецца прававым суб'ектам, працуе як юрыдычная асоба, таму у нас ёсць свой бюджэт. Мы атрымліваем грошы ад дзяржавы, і таму можна сказаць, што я з'яўляюся кіраўніком ці дырэктарам фірмы на 55 супрацоўнікаў. To, co většinu lidí taky překvapí, když se hlouběji seznámí s naším vzdělávacím systémem, je poměrně vysoká kurikulární autonomie. To znamená, že školy mají poměrně velkou pravomoc vytvořit si své vlastní osnovy učební. Тое, што многіх здзіўляе пры бліжэйшым знаёмстве з нашай сістэмай адукацыі, гэта досыць вялікая аўтаномія ў тым, што датычыць праграмнай дакументацыі, у тым, што мы можам ствараць агульную праграму, у прынцыпе, досыць вольна. A teda různá měření a různé výzkumy ukazují, že jsme, co se týče té autonomie, vlastně na druhé příčce v rámci zemí OECD. І даследаванні паказваюць, што у межах у аспекце гэтай аўтаноміі мы знаходзімся на вядучых месцах сярод гэтых краін у OECD.
Potom asi by mohlo být zajímavé, že ve třídě může být maximálně 30 žáků. У наших класах може бути максимум 30 учнів. My máme třeba průměr žáků ve třídě něco přes 21. У нашій школі у середнім класах це 21 учень. Spíše jsou dány limity, že školy nesmí mít méně než nějaký stanovený počet žáků v průměru na třídu, protože potom ta škola je ohrožena tím, že teda zanikne. У цілому можна сказати, що у нас є таке негласне обмежування, каб у класах було, у середнім у класах школи було не менш, ніж певна кількість учнів, інакше є ризика, що школа буде зачинена. To je samozřejmě problém zejména vesnických škol. Це відома проблема, перш за все, військових школ. A v současné době tedy vláda a speciálně ministerstvo školství podniká nějaké kroky ve změně financování, aby školy na vesnicích mohly vlastně jako zůstat i nadále, protože často jsou nějakou poslední kulturní kotvou lidí na venkově. І у теперішньому часі наш уряд займається проблемою того, як змінити фінансування менавіта військових школ, каб яны засталіся жывымі, таму што вельмі часта яны з'яўляюцца вось такой апошнім якарам культурнага жыцця у гэтых населеных пунктах. Tak já bych se chtěl zeptat, jestli vy máte, jestli už teď máte nějakou otázku. Я хацеў бы спытаць, ці можа у вас ужо зараз ёсць да мяне нейкае пытанне? Ano, někdo se tam hlásí? Спасибо большое за ваш рассказ. У меня такой вопрос. В Беларуси есть точно такая же проблема. У нас сельские школы, они умирают постепенно. Да? То есть в Чехии тоже такая проблема актуальна? Takže děkujeme za ten úvod a mám takový dotaz. V Bělorusku máme stejný problém, že máme tady 72 školy, které dneska, dejme tomu, řekněme, vymírají. Jestli jako Češi, v České republice je podobný problém? Ano, ten problém funguje obecně v celé Evropě a v celém západním světě. Netýká se jenom některých rozvojových zemí. Já teda teď trošku, já musím říct, že se tou věcí docela zabývám, protože jsem třeba 10 let školský management učil na Karlově univerzitě, pořád a teď přednáším na Akademii muzických umění, takže se zabývám prostě o tu věc trošku jako nejenom z pohledu té školy, ve které pracuju, ale tak jako globálněji. A tenhle ten problém je opravdu, dalo by se říct, celosvětový, nebo v našem kulturním a takovém, v tom kulturním prostě prostředí Evropy a řekněme atlantské nějaké civilizaci je naprosto běžný. Так, гэта праблема ёсць і ў нас, але варта адзначыць, што яна уласцівая і ўсёй Еўропе, нашаму заходняму свету. Вось я павінен сказаць, што я выкладаю не з'яўляюся не толькі дырэктарам школы, пра якую я вам казаў, але таксама выкладаю на шэрагу акадэмічных устаноў. І таму бачу гэтую і займаюся гэтай праблемай больш з глобальнага пункту гледжання і бачу гэтую сітуацыю і павінен сказаць, што менавіта так, гэтая праблема вымірання школ, яна уласцівая нашаму культурнаму асяроддзю па ўсяму свету, так званай нашай атлантычнай цивілізацыі. Takže opravdu se to projevuje tak, že lidé jednak jako vnitřní stěhování zemí, že se lidi z vesnic stěhují prostě ve velkém do měst anebo do těch takzvaných prstenců kolem měst a tím pádem se vylidňuje venkov. Což je všeobecně vnímáno jako negativní jev. Гэта праяўляецца перадусім у выніку таго, што у выніку ўнутранай міграцыі людзі з вёсак пераязджаюць у горад альбо у кангламераты гарадоў, альбо на найбліжэйшае асяроддзе гарадоў, і гэта ўспрымаецца ў асноўным хутчэй негатыўна.
A potom další věc, že existuje teda migrace mezi státy, třeba v rámci Evropské unie, já nevím, tak jako typické je to pro Poláky, kteří ve velkém se stěhují třeba do britských měst, do dánských měst, švédských měst a vznikají tam celé čtvrtě polské, kde se nedomluvíte vlastně anglicky, ale kde se domluvíte prostě polsky, takže to tomu ještě dále jako přispívá. А так само, наприклад, для нас властива і міжнародна імміграція, яка так само з'являється причиною такої ситуації, наприклад, для полякаў типова, што шмат палякаў пераязджае ў Брытанію, у Швецыю, у гэтых краінах узнікаюць нават пэўныя кварталы, у якіх нельга дамовіцца на шведскай ці англійскай мовах, а хутчэй толькі на польскай. Takže ano, školy na venkově, to je problém celoevropský. Так, праблема вясковых школ – гэта праблема ўсёй Европы. Спасибо за ответ. Дякуємо за відповідь. У меня скорее даже не вопрос, а просто комментарий. Примите, конечно, восхищение, не знаю, там, Министерство образования или что, но такой, наверное, свободы, как вот вы говорите, у белорусских учителей нет. Поэтому, ну вот, наше вам восхищение. Это здорово, конечно, когда учитель может сам много чего решить, что ему надо, а что нет. Takže tady mám spíš takovou poznámku, takový komentář než otázku. Já bych chtěla vyjádřit jenom podiv k českému školskému systému, protože my tady v Bělorusku třeba učitelé nemají takovou svobodu, co se týče výběru obsahu učiva a prostě chtěla bych vyjádřit ten podiv, že prostě to máte, že tu svobodu máte. Já za sebe musím říct, že jsem moc rád, že jsem se toho dožil. Já, když jsem začínal, tak jsme měli opravdu docela přísné osnovy jednotné v celé, tehdy ještě dokonce v celém Československu, nejenom v Česku. A pro mě to je opravdu výrazem velké společenské změny, ke které v naší zemi došlo. А за сябе асабіста я павінен сказаць, што я вельмі рад, што я дажыўся да такіх часоў у нас, таму што калі я пачынаў выкладаць яшчэ ў Чэкаславакіі, то у нас таксама сапраўды былі вельмі канкрэтныя, вельмі абмежаваныя праграмы, якіх мы павінны прытрымлівацца. І я ўспрымаю сённяшнюю сітуацыю як выражэнне вялікіх грамадскіх змен, якія адбыліся ў нашай краіне. Ale musím říct, že to je zároveň jako docela složité a že totiž ne každý úplně jako vítal tu změnu, protože ne každý učitel jako vlastně uvažoval až na té úrovni obsahu a to, že si může vybrat, je ale zároveň jako velký závazek a velká zodpovědnost, aby zvolil tu cestu, která skutečně v tom daném regionu, v té dané škole je tou cestou maximálně efektivního vzdělávání. Takže ona je to na jedné straně velká svoboda, ale na druhé straně obrovská zodpovědnost. Але з іншага боку, я павінен сказаць, што сітуацыя не такая простая. Былі пэўныя складанасці, бо не кожны настаўнік быў прыхільнікам гэтай змены, якая ў нас адбылася, бо не кожны настаўнік далёка разважае на ўзроўні зместу навучання. І варта адзначыць, што гэтая свабода яна нясе за сабой таксама адказнасць за выбар правільнага, максімальна эфектыўнага шляху навучання. То бок гэта і свабода, але з іншага боку адказнасць. Ну, справа в тым, што вельмі шмат зараз ужо мы за ўсе кэмпы па сутнасці маем стасункаў вельмі шмат з чэшскімі калегамі, і, калі чэсна, вельмі цікава, як яны працуюць, якімі там можа метадычнымі сродкамі карыстаюцца, і вось гэта ўжо маё асабістае. Ну, мне уже захотелось чешскую мову вывучить, как уже можно было неяк и разуметь, и поглядеть дійсно на ютубе яшчэ і працу коллег. Jde o to, že teď v poslední době máme čím dál víc kontaktu s českými kolegy, s českými pedagogy
a rádi od nich odkoukáváme různé metodické prostředky, metodické přístupy k uču a já osobně bych se už ráda naučila česky, abych něco mohla odkouknout z té práce učitelů třeba někde na YouTube. No, děkuji za to. Oni k nám třeba jezdí skupinky, třeba k nám do školy jezdí taky skupinky běloruských kolegů, ale nejenom k nám do školy, vždycky je to v rámci jako nějakého dalšího pobytu, kdy navštěvují různé školy. Já musím říct, ale že já jsem měl možnost navštívit v Bělorusku opravdu desítky škol a jako to nadšení a to, co všechno jako dělají běloruští kolegové a běloruské kolegyně v rámci těch možností, to nasazení je úžasné. Jo? Takže, a to je vlastně úplně to nejcennější, jakože, že učitelé chtějí dobře učit a že přemýšlejí o práci. До нас, вядома, ездзяць ужо цяпер групы, прыязджаюць пэўныя групкі беларускіх калег, але, вядома, не толькі ў нашу школу, яны прыязджаюць на некалькі дзён на гэтае і наведваюць шэраг іншых устаноў. Я ў Беларусі наведаў дзясяткі школ і павінен таксама выказаць пэўнае захапленне тым, з якой адданасцю і з якой зацікаўленасцю настаўнікі працуюць і проста колькі настаўнікаў, якія свядома падыходзяць да працэсу навучання і хочуць рабіць навучанне больш цікавым і эфектыўным, просто выражаюць таксама сваю захапленне гэтым. No, tak ať přijedou. В продолжении предыдущего вопроса я бы хотела узнать, как можно организовать сотрудничество с вашей школой и, например, нашей школой, в которой я работаю, либо школы русскоязычные, если они у вас есть. Нам было бы, наверное, легче организовать такое сотрудничество между двумя школами, вашей и нашей. Как это можно сделать? Takže pokračování k tomu předchozímu dotazu, jestli vlastně jaké existují cesty k tomu, abychom navázali spolupráci třeba mezi naší a vaší školami, nebo případně pokud existují nějaké ruskojazyčné školy, tak by to šlo s nás? No, tak zrovna u nás teda jako cizí jazyky učíme jenom angličtinu, španělštinu, ale chodí k nám děti, jednak ukrajinské, jednak i ruské, nebo ruských rodičů, rusky hovořící. Myslím si, že tím, že jsme Slované, takže že tu společnou řeč najdeme. Jinak já musím říct, že vlastně rozumím skoro všechno v běloruštině, jenom se prostě neumím bělorusky vyjadřovat. Jo? Takže, ale určitě bychom prostě cestu našli. Cesta je taky samozřejmě přes angličtinu. Já myslím, že stačí napsat nějaký kontaktní mail a prostě je opravdu možné jako navázat, jako vymyslet nějaký rozumný projekt a nějaký způsob spolupráce. Ну, ось што датычыць нашай школы, то ў якасці замежных у нас, конечно, вывучаюцца англійская і іспанская мовы, але варта таксама адзначыць, што нашу школу наведваюць дзеці украінцаў, рускамоўныя дзеці таксама. Але я таксама лічу, што мы з'яўляемся славянамі і знойдзем агульную мову, бо, напрыклад, я амаль усё разумею на беларускай мове, толькі вось пытанне ў тым, каб я выказаўся на ёй, стаіць. Якія шляхі мы можам знайсці для разумення? Я думаю, што таксама шляхам таксама з'яўляецца англійская мова, а ў плане нейкіх афіцыйных стасункаў ці кантактаў варта проста напісаць пэўны кантакты імейл, дамовіцца пра фарміраванне пэўнага вось такога разумнага праекту нейкага, і можна будзе працаваць. Děkuji. Takže klidně, jestli si někdo chce poznačit jako reditel @vratislava.cz, tak ať napíšou a já budu distribuovat i ke kolegům dalších škol. Так што калі будзе зацікаўленасць, то мой email reditel@vratislava.cz вам гэты email напішуць і можна мне напісаць, я магчыма перадам гэтыя кантакты вашыя таксама нейкім іншым школам.
Дякую. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, у наших керівників КМУ є ваші виходи на вас? Ну, там, імейл, там, чи що? Takže otázka, jestli jsou kontakty vedení toho EdCampu na vás, nějaké kontakty na vás v rámci Určitě ano, protože já jsem v EdCampu i osobně jako vystupoval, takže určitě na mě ty kontakty jsou, konec konců takhle asi na mě přišli i s oslovením toho dnešního setkání našeho. Вядома, ёсць гэтыя контакты, я і асабіста выступаў на EdCampе, і праз гэтыя контакты яны мяне знайшлі і для гэтага выступу. Скажіть, будь ласка, я з'являюся викладчиком хімії, біології, і ось у сувязі з тим, що у нас відбулося при коронавірусі, мы оказались выключены с такой области, как практичная работа, лабораторная работа. То есть скажите, будь ласка, яким чином ваши наставники этих дисциплин вирішали проблему? Так? Ось як організовувати могли практичні роботи ось зі своїми учнями, так? Коли немагчыма бути у школі офлайн, коли немагчыма було у школі знаходитися. Takže dotaz ode mě jako od učitelky chemie a biologie. Takže teď za doby koronavirové jsme byli vyloučeni, vlastně odloučeni od možnosti vést ty hodiny praktické v laboratoři. A otázka je na to, jak vaši učitelé řešili ten problém, jak vlastně mohli vést ty různé vlastně práce v rámci laboratoře, praktické nějaké úkony, přitom v té situaci, že nemůžeme být offline, že nemůžeme se setkat. Tak u nás v tuhletu chvíli je situace taková jako docela specifická, protože žáci, kteří mají tyhle ty předměty, čili ten druhý stupeň základní školy, ale stejně tak i střední školy, třeba gymnázia a další typy, mají takzvanou rotační výuku. To znamená, že týden chodí do školy a týden jsou doma, střídají se takhle, aby ve školách nebyla velká koncentrace žáků. Čili tenhle ten model v tuhle chvíli umožňuje to během distanční výuky se věnovat přípravě, teorii a potom během toho týdne té výuky, kdy jsou normálně ve škole, tak dělat i tyhle činnosti. Ми зараз знаходимося у досить такої специфічної ситуації. Наш другий узровень базової школи, тобто 5 клас і вище, а так само і середні школи, зараз знаходяться на таким ротаційним навчанні, коли учні знаходяться тиждень вдома, вчаться дистанційно, а після тиждень ось частка учнів вдома, частка учнів знаходиться у школі. І ось у межах такого підходу, максимум під час дистанційної частки, проводить падрыхтоўку, тэарэтычныя выклады пэўныя даваць, а падчас заняткаў непасрэдна ў школе займацца тымі заняткамі, про якія вы кажете. A potom v době, kdy teda byl ten přísný lockdown škol, tak zrovna jako třeba v naší škole, tak my máme ve všech třídách interaktivní tabuly, všichni učitelé mají služební notebook, my jsme dokonce notebooky půjčovali i některým žákům, tak aby mohli být opravdu online doma. Takže částečně bylo možné prostě tak aby byli přítomní prostě a simulovat, aby jako viděli, co se vlastně jako děje, co tam ten učitel provádí. Jo, takže viděli ty reakce třeba chemické na vlastní oči. Але вось падчас, калі у нас быў вось гэты вельмі строгі локдаун, адключэнне вось школы і поўнае іх закрыццё, у нас усе класы, мы працавалі так, што у кожным класе у нас ёсць інтэрактыўная дошка, і у кожнага настаўніка ёсць працоўны ноутбук. Мы таксама варта адзначыць, што некаторым вучням таксама давалі такія ноутбукі, каб яны маглі сапраўды працаваць, калі ў іх няма такой магчымасці дома уласнай. І вось дзякуючы гэтым тэхнічным сродкам магчыма часткова сімуляваць прысутнасць на лабараторных занятках і проста паказваць дыстанцыйна
вучням гэтыя рэакцыі, каб вучні іх бачылі на ўласныя вочы? No, u nás teda ta online výuka se rozděluje na online synchronní a online asynchronní. Synchronní výuka znamená, že třeba u nás ve škole 3 hodiny, i když jsou ty děti doma, tak 3 hodiny jsou všechny online s učiteli. Samozřejmě, že se ty 3 hodiny věnujeme hlavně těm takzvaně hlavním předmětům, takže třeba online nemáme, já nevím, zpěv a nemáme samozřejmě tělocvik, nemáme tyhle ty výchovy. A takže tomu říkáme synchronní výuka, a to je vlastně každý den a žáci prostě mohou do toho vstupovat, odpovídat, učitel jim může vysvětlovat, když pokládají otázky. Do značné míry je možné simulovat tu hodinu prezenční. У нас вось справа ў тым, што цяпер онлайнавае навучанне раздзелена на 2 часткі, на 2 падыходы. У нас ёсць сінхроннае онлайн-навучанне і асінхроннае. І падчас сінхроннага 3 урокі ці 3 гадзіны на працягу дня вучні праводзяць разам з настаўнікамі. Вядома, тут ідзе гаворка пра галоўныя прадметы. Тут гэтыя 3 гадзіны не аддаюцца на фізкультуру ці на музыку. Але вось кожны дзень, вось гэтыя 3 гадзіны настаўнікі могуць актыўна ўзаемадзейнічаць з вучнямі, задаваць пытанні, адказваць на пытанні і шмат у чым сімуляваць нормальное, звычайное офлайн навучанне. A potom teda ta asynchronní výuka, ta spočívá v tom, že přes takovou jako bázi, kterou tady máme, učitelé zadají úkoly pro žáky, co si mají prostudovat. Jsou tam odkazy na různé webové stránky nebo na YouTube nebo na další věci. A to už je potom jako na žákovi, jestli to bude dělat hned v těch následujících 3 hodinách po skončení té synchronní výuky, nebo si to nechá na odpoledne, ale v každém případě se kontroluje plnění i těchto asynchronních úkolů. Ty asynchronní úkoly se snažíme zadávat tak, aby ti žáci jako nebyli 6 hodin nebo 8 hodin pořád jenom u monitoru, protože to považujeme taky z lékařského, ze zdravotního hlediska za neúplně šťastné. Што датычыць асінхроннай часткі навучання, у нас ёсць спецыяльная платформа, праз якую вучні атрымліваюць заданні пэўныя, ці што яны павінны зрабіць, пэўныя спасылкі на інтэрнэт-старонкі, на YouTube. І вось вучань можа выбраць, ці ён будзе адразу пасля вось гэтых першых 3 сінхронных гадзін гэтым займацца, ці будзе займацца гэтым пасля абеда. Гэта ягоная справа. Але ўсе гэтыя заданні, которые павінны быць выкананы асінхронна, яны кантралююцца. Вядома, мы таксама іх так складаем такім чынам, каб вучань не праводзіў 6 гадзін для манітора з пункту гледжання медыцынскага, што гэта не зусім здаровая практика. A kromě toho teda ještě existuje třetí možnost, že si žáci mají příležitost vyzvednout nějaké materiály natištěné, nakopírované ve škole, a takže k tomu vlastně vůbec nepotřebují počítač. No. Акрамя таго, ёсць яшчэ трэцяя магчымасць. У школе друкуюцца альбо проста прадстаўляюцца пэўныя фізічныя даступныя раздрукоўкі, матэрыялы, і вучні іх могуць прыйсці, забраць, і да гэтага, у прынцыпе, нават камп'ютер ніякі не патрэбны. Samozřejmě, ale přesto všechno, že to vypadá tak jako pohodově, to jsem teď řekl moc jako bych nerad, aby to vyznělo tak, že jsme vlastně spokojeni. Samozřejmě, že to v žádném případě nemůže na 100% ani ten přístup nahradit tu prezenční výuku, to je naprosto jasné. Вядома, каб проста не выглядала, што вось мы тут што нам там вельмі падабаецца гэты спосаб навучання, што нам вельмі класна і што мы задаволены. Вядома, ніводзін з гэтых падыходаў не можа замяніць працы офлайн у класе.
Іршин, скажіть, будь ласка, а у вас ось така платформа, вона рекомендована, вона одна для всіх? Ці у кожна школа, ці там декілька школ вибирають ніяку свою платформу, наприклад, Google Class, чи ніщо інше. Ось чим навіть ваша школа користається? Takže vy jste povídal o takové té bázi, přes kterou zadáváte asynchronní úkoly svým žákům. Tak vlastně dotaz je, jestli je společná pro všechny školy v České republice, nebo si každá škola nebo skupina škol vybere něco podle svých přání. Vlastně s jakou platformou, nevím, z Google Classroom, s čím pracujete vy? Tak je to opravdu na každé škole, co si vybere. My jsme už před 2, možná už 3 roky začali používat platformu, která se jmenuje EduPage, protože tahle ta platforma je nejen teda online výuku, ale prostě funguje to taky jako školní matrika. Je to prostředí, kde se ukládá žáky, je tam archiv, takže jsou tam všechna vysvědčení, jsou tam všechny známky, jsou tam všechna hodnocení. Je to takový komplexní systém, který škola využívá, takže my třeba máme elektronickou třídní knihu, která je také součástí jednou z aplikací téhleté platformy. Máme elektronické žákovské knížky, takže žák se nemůže vymlouvat, že něco zapomněl nebo něco takového, protože okamžitě se to objevuje v jeho elektronické žákovské knížce a mají k tomu přístup jak ti žáci, tak jejich rodiče. Samozřejmě každý vidí jenom ty údaje, které se týkají jeho osoby nebo případně jeho dítěte. Відомо, як у нас кожна школа вибирає ту платформу, яка йому подобається більше. Ми вже 2-3 роки тому почали працювати з платформою, яка називається EduPage. І вибрали ми її не тільки тому, що це можливість онлайн-навчання, але і так само тому, що це комплексна така платформа, яка дозволяє вести і школьну документацію. У нас там знаходиться архів з школьними документами, з адзнаками вучняў, по годах, выписки з годовых адзнак. Тут у нас знаходятся и электронные журналы классные, и дзённики электронные, каб вучні не могли там себе оправдывать, нешта забыл, не записал. Доступ до гэтых дзённікаў ёсць і у вучняў, і у іх бацькоў. І, вядома, доступ до гэтых усіх баз дадзеных ёсць. Ну, у кожны, хто мае доступ, ён мае доступ до таго, што яго датычыць, то бок нейкую інфармацыю, якая не датычыць вучня, ён там не атрымае. Jinak já zkusím teda, jestli mi to půjde. Vidíte kousek mého monitoru? Vidíte teď? Я зараз спробую поділитися екраном, ці бачите ви його. Vidíte teď? Ці бачите зараз нешта? Ні, вас Не, як вони не видять. Aha, tak bohužel. No, má to prostě opravdu spoustu funkcí. Jinak myslím si, že nejrozšířenější, nebo co mám informace, tak nejrozšířenější takovou platformou jsou bakaláři. My jsme je taky používali nějaký čas, ale potom jsme se rozhodli, že nám to nevyhovuje, protože ten program je sice neustále inovován, ale jádro té platformy je zastaralé, takže nebylo to úplně spolehlivé prostředí z našeho pohledu, takže jsme se rozhodli přejít na něco jiného a teď s tou platformou jsme velmi, velmi spokojeni. Je pravda, že je třeba s tím naučit pracovat nejenom zaměstnance, ale samozřejmě také rodiče a taky žáky, vysvětlit, jaké všechny funkce to má. Вядома, я б хацеў вам зараз паказаць гэтую нашу платформу, але бо там сапраўды ёсць шмат функцый вельмі цікавых і вельмі карысных, просто, на жаль, не атрымліваецца. З таго, што я ведаю, большасць школ у нас выкарыстоўвае платформу, якая называецца бакалаўры. Мы яе таксама пэўны час ёй карысталіся, але вырашылі, што яна нам не пасуе.
яна, вядома, паляпшаецца з кожным часам, там нейкія абнаўленні ёсць, але яе ядро, яно састарэлае, і таму мы вырашылі, што мы перайдзем на цяперашнюю платформу, і мы ёй задаволеныя. Вядома, тут ёсць таксама пытанне такое, што трэба навучыць з ёй працаваць не толькі супрацоўнікаў школы, але таксама і бацькоў, і вучняў, і все ім дакладна патлумачыць. Abyste byli, uvedu jednu takovou třeba příjemnou pro učitele funkci. Já když zadám domácí úkol, učím češtinu teď, tak když zadám domácí úkol, tak žáci vybírají třeba ze 3 nějakých možností a ten systém jim automaticky ukáže, jestli odpověděli správně nebo nesprávně. Ty výsledky se uloží a já vidím nejenom na kolik procent se jim podařilo uspět v tom zadání a na základě toho se rozhodnu pro nějakou známku, kterou jim dám, ale vidím taky třeba ve které otázce chybovalo více žáků, takže pro mě je to informace, že to je ten případ, ke kterému bych se měl vrátit v příští hodině, rozebrat a vysvětlit a zjistit, v čem je problém, proč zrovna tohle je takhle častá, nebo proč zrovna u této věty, řekněme, je tak častá chybovost. Прыемная функція, якая таксама ёсць на гэтай платформе, якую я павінен адзначыць, як зараз я займаюся тым, што выкладаю чэшскую мову, то ёсць тое, што калі задаецца дамашняе заданне і да пэўнага прыкладу даецца 3 магчымасці, 3 варыянты адказу, і калі вучань выбірае пэўны варыянт, ён бачыць, ці ён правільны, ці менш правільны, ці няправільны, аўтаматычна ён гэта бачыць, але таксама у выніку, калі вучань робіць гэтае дамашняе заданне, я бачу і працэнт паспяховых выкананых ягоных заданняў і магу выбраць, якую адзнаку яму паставіць на аснове гэтага. Але таксама я тут бачу і такую перспектыву, якія пытанні ці якія прыклады, сказы былі найбольш праблемнымі для класа, то бок не для аднаго вучня, і пасля магу вярнуцца да гэтых прыкладаў, да гэтых сказаў на уроку. Dělat tady tohleto ručně, což jako se kdysi jsem to dělal, tak to je samozřejmě obrovská časová nálož práce pro učitele a tady to ten systém prostě umí okamžitě v reálném čase prostě to dělá sám, takže člověk může provádět mnohem hlubší didaktickou analýzu třídy. Вядома, уручную рабіць аналагічную работу, як мы гэта рабілі да гэтага, это просто аграменная часавая нагрузка для настаўніка, і калі сістэма дазваляе магчымасць, калі яна сама адразу правярае і дае вынікі пэўных работ, то гэта дае магчымасці настаўніку для больш глыбокага метадычнага асэнсавання і падыходу да навучання. Просим выбачить, але мы попросили организаторов, яны настроили программу, как вы нам смогли продемонстрировать. Takže jako my jsme teďka požádali organizátory o to, aby tady dali do nastavení vás jako hosta, abyste mohli sdílet a ukázat nám tu platformu. Takže jestli to teďka nepůjde. Tak, už byste tam mohli... Už to vidíme. Tak samozřejmě každý má své originální přihlašovací jméno a heslo, takže každý se dostane skutečně jako k nějakému souboru jenom a nemůžou si třeba rodiče prohlížet výsledky nějakých jiných žáků. Takže já tady si třeba kliknu na výsledky, já nevím, 8B, tady vezmu ta jednočlenná. Abyste viděli, takhle to vidí žáci. Je tady napsáno, rozhodni, zda se jedná o větu jednočlennou, dvoučlennou nebo větný ekvivalent. A teď jsou tady jednotlivé případy a oni si mají vybrat, jestli to je teda věta jednočlenná, dvoučlenná nebo větný ekvivalent a kliknou na jednu z těch variant. Вядома,
каб зарэгістравацца на гэтай платформе пры ўваходзе, у кожнага ёсць свой логін, пароль, і, як я ўжо казаў, таму настаўнікі, вучні не будуць бачыць вынікі, бацькі не будуць бачыць вынікі іншых вучняў, чым свайго. І вось так, як вы зараз гэта бачыце, бачуць вучні, і вось тут бачыце пытанне, нейкі сказ, і пытанне, ці гэта аднасастаўны, двухсастаўны сказ, ці эквівалент сказа, і вучні могуць проста выбраць свой адказ. А, Б, С. Tak a teď, já když se chci podívat, jak odpovídali jednotliví žáci, tak tady mám seznam a vidím, jak odpovídali. Ono se jim to opraví opravdu automaticky, protože já u každé té položky kliknu na tu variantu, která je a tím pádem ten počítač už jim to potom dělá jako automaticky. Вы зараз бачыце, як я бачу вынікі канкрэтнага вучня, то бок можна зайсці менавіта на яго адказ і бачыць спіс іх адказаў. Гэтыя адказы правяраюцца аўтаматычна, то бок калі я гэтае заданне уключаю і ствараю, я там адразу адзначаю, які з адказаў правільны, і таму сістэма адразу ўсё ведае. No a tady tenhle ten žák, to je mimochodem dítě, které mluví česky jenom ve škole, protože doma mluví vietnamsky, tak tady bylo vyhodnoceno, jeho úspěšnost je 92,5%, takže v jeho případě jsem se rozhodl, že to je určitě jednička. A tu jedničku už jsem tam teda vepsal já. Вучань, пра которого мы зараз бачым, гэта вучань, які па-чэшску размаўляе толькі ў школе, бо дома ён размаўляе па-в'етнамску. Яго вынік 92,5%, але у ягоным выпадку я вырашыў, што гэта найвышэйшая адзнака, і гэтую адзнаку ўжо упісваю я. No a podobně listuju všemi žáky v té třídě. І такім чынам я магу глядзець вынікі кожнага вучня ў класе. Tady mám přehled celé třídy. Тут бачна агляд по целаму класу. A ta políčka, která jsou červeně, tak to znamená, že to je špatně odpovězené. Červené poli обозначают неправильный отказ. A tady dole mám procenta úspěšnosti odpovědí na ty jednotlivé otázky. А унізе вы бачыце процент паспяховых адказаў на паасобнае пытанне. Takže třeba otázka nebo ta věta číslo 13, tu odpověděli úplně všichni správně, protože je tady v rámci třídy 100% úspěšnost. Тому, наприклад, ось пытанне 13 ці сказ 13, ён быў зразумелы усім. Тут поспіх 100% у межах класа. Ale třeba tady ta věta, která je v tom okolu jako 11, tak ta má jenom 60% úspěšnost. А ось сказ 11, тут поспіх тільки 60% учнів. A stejně tak bych viděl úspěšnost v rámci jednotlivých těch žáků tady v tomhletom přehledu. І падобным чынам я магу бачыць гэтую паспяховасць таксама у кожнага у межах агляду кожнага адказу кожнага вучня. Takže pro mě prostě to je jasné, kterým typům zadání se mám v další hodině věnovat. І таким чынам для мяне абсолютно зразумела, яким типам заданняў я павінен прысвячаць наступныя урокі. A kterým žákům zvlášť, a kteří to už tolik nepotřebují a můžu jim zadat třeba nějakou rozšiřující úlohu. І при гэтым таксама я разумею, яким вучням можна вось у прыватнасці прысвячаць гэтыя урокі, а яким вучням я магу даць, напрыклад, нейкую дадатковае заданне. Tak, stejně tak tady mám přehled vlastně všech známek v rámci toho předmětu, které jsem dal. Так само вось вы тут бачыце агляд усіх адзнак вучняў, якія я ім паставіў на працягу навучання па гэтым прадмеце. Tady ta první tabulka, to je porovnání žáků. Першая табліца гэта параўнанне вучняў. Tady ti tři, kteří mají nulu, tak to jsou tři žáci, kteří tu úlohu neudělali.
Вось гэты нулі 3, которые тут ёсць, гэта вучні, якія просто не писали, не робили гэтае заданне. Takže neodevzdali včas domácí úkol. Pro mě je to samozřejmě, že jim za to nemůžu dát 5, protože 5 je známkou nebo je vysvědčením něčeho jiného než nepořádnosti, ale v každém případě, pokud by to mělo být častěji, tak se to do celkového hodnocení na vysvědčení potom promítne. Вядома, я им не могу за гэта паставіць 5, у нас гэта найгоршая адзнака, таму што вось гэтая адзнака не з'яўляецца паказчыкам стаўлення да навучання, а нечага іншага, але калі гэта будзе паўтарацца, то вядома, гэты вынік акажа ўплыў і на выніковую адзнаку. V každém případě tady mám upozornění, že poměrně významné procento žáků dosahuje 90 a více procent. Tadyhle je ten žák, kterého jsem tam měl rozkliknutého předtím. A že tady existuje vlastně jenom jeden žák, který, co se týče těch znalostí, je na tom tak špatně, že vlastně jeho úspěšnost je o něco více než 50%. A to už jako svědčí o tom, že to vlastně zaklikával nahodile, že už to nedělal jako s nějakým rozmyslem, protože statisticky prostě se tam jenom trefoval. І таксама тут можна бачыць пэўныя статыстычныя высновы. Бачна, што большасць вучняў зрабіла гэтае заданне на 90 ці больш чым 90 балаў. Вось чырвонай кропкай адзначаны той вучань, якога я вось зараз канкрэтна выбраў. І тут ценная інфармацыя наконт вось гэтага аднаго вучня, у якога там стаіць адзнака крышачку больш за 50 балаў. І гэтая адзнака сведчыць хутчэй пра тое, што вучань ставіў свае адказы проста выпадковым чынам, таму што статыстыка паказвае, што калі б ён задумваўся, вынікі былі б іншымі, бліжэйшымі да яго калег. Tady mám zase počet výsledků podle hodnoty výsledků, takže to znamená, že 11 žáků dosáhlo 90 až 100% a tak dál. Jo, ale to, že dosáhli těch 90 až 100%, nemusí u všech být vlastně přeloženo do stejné známky, protože nebo tady, když má někdo, já nevím, 89%, ale zároveň je těžký dysgrafik, dyslektik, tak samozřejmě já to zohledním do té známky. Že? Takže tohle to není, že by to známkovalo za mě, ale jsou to velmi důležité podklady pro to, abych toho žáka mohl jednak hodnotit, ale co je důležitější, abych věděl, koho podpořit a ve které věci. A koho poslat dál a prostě umožnit mu rychlejší postup vpřed. Наступная табличка, которую бачыце, гэта колькасць вучняў з пэўнай адзнакай. Напрыклад, 11 вучняў напісалі на 90-100 балаў, 2 вучні ці 3 на 80-90 і гэтак далей. Але вы павінны разумець, што тое, што вось там ёсць пэўная катэгорыя вучняў, якія напісалі на 90-100, што яны атрымліваюць у выніку адну і тую ж адзнаку. Таксама трэба абавязкова прымаць у разлік, што некаторыя вучні, напрыклад, пакутаюць дысграфіяй ці дыслексіяй, і я прыму гэта ў разлік, калі буду... Ён напіша там на 80-90, але я буду разлічваць, што гэта можа быць вышэйшая адзнака для яго. І таму гэтыя вынікі трэба ўспрымаць хутчэй як такую аснову ці такую дапамогу ў выстаўленні адзнакі, і хутчэй яна таксама паказвае тое, нам дае ведаць, каго можна падтрымаць, у чым падтрымаць, а каго можна адправіць проста ўжо далей, дать ему новые задания, новые веды. No potom je tady, jak jsem říkal, ta třídní kniha, tak neděle, tak neučíme, že jo. Tady já teď mám nastavený jenom svůj rozvrh. Já jako ředitel učím jenom 6 hodin týdně, takže není to moc jako zaplněno. Вось зараз у нас сёння неделя, таму тут не вельмі бачна. Гэта класны журнал, я вам зараз показываю. У мяне, як у дырэктара, толькі 6 урокаў за тыдзень, і таму тут не вельмі гэта запоўнена. No, jinak já si samozřejmě můžu přepnout na jakoukoliv třídu nebo na jakéhokoliv učitele a podle toho taky si plánovat třeba hospitace, takže návštěvy v hodinách.
І у гэтым журнале таксама можна паказаць, запланаваць пэўныя не толькі вось свае урокі, але таксама наведванні урокаў іншых настаўнікаў, можна таксама дамаўляцца наконт гэтага. Tadyhle si přepnu do komunikace, takže tady třeba jsem včera psal kolegyním a kolegům takové základní informace, které jsem získal, které se jich týkají. A všichni teda prokázat, nikdo mi nemůže říct, že se k tomu nedostal nebo že něco přeslechl, protože tady prokazatelně je uloženo, že ty informace prostě к ним шли. Я тут открываю панель з камунікацыі, тут напісаў з калегам інфармацыю, якія датычаць менавіта іх, і тут ужо няма магчымасці, як у вучняў сказаць, што яны гэтага не бачылі, бо тут просто все паказана, хто прачытаў, што гэта яны ўсе бачылі. Пане Трундо, jsem dostal zprávu, že bychom už měli končit. Ano. No, takže tolik asi. Samozřejmě by se dalo povídat dlouho. Je jenom na vás, pokud byste měli zájem se nějak jako inspirovat, protože ono kopírovat jako samozřejmě věci nemá smysl, ale inspirovat se smysl má. My se taky jezdíme inspirovat všude možně, není to tak, že si myslíme, že bychom byli dokonalí, nebo to vůbec ne, jo, to vůbec ne. Takže a dokonce spousta, já nevím, teď vzpomínám třeba na svoji kamarádku Alu, že jo, běloruskou kolegyni, která mě inspirovala k celé řadě věcí, takže myslím si, že ta vzájemná inspirace prostě je možná, je cenná. Tak pokud budete mít zájem, napište, přijeďte do České republiky, věřím tomu, že ani zdaleka nejsme jediná škola, která ráda se s kolegy z Běloruska setká a bude sdílet své zkušenosti. Мы, напэўна, будзем прыбліжацца к заканчэнню. Можна было б расказваць вельмі шмат. І гэта залежыць абсалютна толькі ад вашай зацікаўленасці. Вось я лічу, што няма сэнсу капіраваць неяк досвед іншых абсалютна. Варта натхняцца іншымі, і таму, каб вы не думалі, што мы тут думаем, што мы нейкія дасканалыя, што мы таксама ездзім, мы таксама цікавімся, мы натхняемся іншымі. І, напрыклад, калі я наведваў Беларусь, у мяне тут ёсць сяброўка, якая працуе настаўнікам, калега Алла, ад якой я натхніўся шмат чым, і таму гэтае натхненне, яно магчымае, узаемнае натхненне, ценнае, каштоўнае для нас. І просто прыязджайце ў Чэхію, я лічу, што мы не адзіная школа, якая з задавальненнем вас прыме і будзе рада узаемнаму абмену натхненнем. Дякую. Усяго добрага, да пабачэння. Дякую, Павел, дякую, Міхал. Дякую всім тим, хто глядел нас онлайн. В принципе, это готово про форум зачиняется. Мы переходим еще, можно переключиться на форум зачиняется, можно переключиться еще на форум, где украинские эксперты нападают, после коротких перерывов на обед, и вертаемся в основной зал с Ганной Сайнкой, Ганной журналистами. Дякую еще раз, коллеги. Дякую, до встречи. Спасибо, Ижи. Дякую. Mějte se krásně. Всього доброго. До побачення.